Bueno mshija izire yahashenya ko kureba story nkejo ategegira TV ya TV Western y'umupapura z'amakuru hariho riyo bakubasa kukikora watabire na umugisha kugira ngo inabaramu covering na wariyo nabona so it happens a lot so ntwenda kureba amakuru aga tukagira kitwayegamu konke bibi tukabijumira kandi niteka nguna nabo bushoborozi story cases bongera man kugira ngo batandike ko Kaine chaine hata nafati no mukazi katurire turebe. Mama Josephine Nachide ayungusa amaziga ba Ephraim Chirumira ow'amajanja and Sons bwamugulidde bakanyama abamuguddeko ekiyifu ne bafulumya ebintu maka mu babadde babeera n'abaanolwa amaka ne bagamenya. Ennyumba emenyeddwa esangibwa Bulindo mu division y'Ekira mu district y'e Wakiso. Ebintu bino olubifulumiza babituute ku muzigo esonde era onannyonnyodde ebyabaddewo nga bakanyama bafulumya ebintu bye awatali yadde kuteesa. Yandeke wakanga nyine emyaka 25 olwaliro nyine emyaka 43 kati akomyewo yandeesedde bakifeesi bajje banzije munju bankutewo bibanyizanyiza amabere bansindiseri bampyambyeko amasimu buli kimu bakitutte naye ng'agugwe wali amaanyi gange kuba nange nali manyi ekyo kirooto kyange tekali andeseewo ewaka naye ndi n'abaana bange waka w'abaana bange. Ku muzigo esonde gye batutte ebintu bya Nakidde agamba asanze ebimu byonoonese era bitulaze nga n'ebirala bibbiddwa. Nakidde agamba nti yafumbirwa Kirumira emyaka 2 egiyise nga nnyina eyabagulira n'ekitanda kye baasookerako. Tutandise tujja kubeera bulungi katutandikire waffe tujja kubeera bulungi ekyalo kyonna nekinjogerako ti mbasiriza omusajja mu nnyumba ya maama wange n'ekirumira agamba nti yasooka kusula nebba ku buko olw'embeera gye baalimu enzibu okutuusa Sezaala we yabawa ekifo we baazimba nga babadde babeera ebbanga lino. Tutandika okuzimba ennyumba ey'amaka eyasookawo olwaliro gye mbadde mpita amaka gange mwenzaalidde abaana bange kuberi mu nyumba ya mamange nazalirayo omwana wange omu omukulu. Atulaze ebifaananyi by'okwanjula ebyoleka wa gye baava n'alaga ennako nti abaana be bagenda kuva ku ssomero nga tebakyalina we babeera. Miganya abaana bange gye balina waabwe bagenda kuzunga. Asabye bekikwatako okumudduukirira. Nsaba kuyambibwa abaana bange babeereko n'ewaabwe buli muntu kyayagala abaana be babeereko ewaabwe kuba nakola yani nga talina nazeneza transport nga nyina omudaala nga ntunda nnyaanya biki nga ntambuza n'engoye oluusi nga nze mwana transport amutwala ekireko okukola ng'agendera nusu 2 ng'amadda addira nusu 3 ng'oluusi nze muwa n'ebitaano ebimutwala amagenda n'amadda nga talina. Abantu ababaddewo nabo boogedde ku biguddewo. Abakiiseewo ekibaati buli kimu bakasuka kikasuke naye ng'abasajja bakambwe abasajja baleekaana abasajja beetooloola. Meeya wa Kira Alan Bulamu oluwulidde amawulire gano n'asitukirawo okugenda mu kifo we baagobye Nakidde era asanze ennyumba bakyagimenya n'ayimiriza ebigenda maaso era ababadde bakikola n'abalagira okwamuka ekifo kino okutuusa olunaku olw'enkya lwagenda okusinkana enjuyi zombi. Ensonga zaabwe zituulibwemu amateeka gakole ki galamule wetuuse wano babuuza oba balina building permit manya demolition permit tebagirina abantu baagala nnyo okukola ki okukozesa amaanyi n'amaanyi galina bwe gakoma naye oba oli mutuufu. Ye Kirumira asangiddwa e Bulindo we yagobye Nakidde nga bamenya yeeganye eby'okumugoba n'ategeeza nti mukyala we alina abantu abamuwa amagezi agamuwabya. Sanga nazimbawo kubanga takolangako mulimu gwonna nga byabadde alimbalimba abantu mbu nazimba naye nali nzimba ennyumba eri eyo mu maaso nze yaŋŋamba ebintu byotesewo bya buwangazi n'agamba kutandikirawo obulamu yamuganja kuvaawo oli omukyala nasooka mugamba tegeeka ebintu tugenda kugenda naye aliko muganda we kasitanze nvaawo nga muganda wamutiisa tanyuma. Madina Nalwanga yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Mama Josephine Nakidde ayungusa amaziga Hatawe chokurra chakuisho mutwe niki edakiike. Ati yo tunacenga oko yomwe yagamba ati Nakirumira atakubimanya so tumubuza ekizibu niki
kucyakwa kiri nko ku story yo kumcara ya Gitebya kugira ngo bakatandikira hari nyina yabanze yabatera impaji then later nababo mukabagira reka twereza hakanya then bakazaho mushinja ko shwero mukazi kuza kushera habwanje kabiro ino wanyu oyine hakataka oyine hakaje nubwako bakariya kebishenge bibiri konko shwero mwa utashwerire mwananka then abo ine hot akatanda akabafu efuka aho kutandikira mbwene kayo kinga those small the basics kwegamba kugira ngo haka amanye ngo mchara warga kuriya wija wazumuka so washanga ngo mtsagaza katabye na the start nimba so kutafaye munonga solonga zumuchara yaba yayikirize kandi akamango bintu bundo kubara yikwata kwate mpaka yibashira kugira ngo bagira ho bayombekenje kaza no kitakubirecho omchara ko mushwera ine kuba nashanga ibyo biro cyarangeze ko kureta so hatwa ikasha ya muhero kagira ibyo nabiha enju kajombe kanyenka leta ine mukono manyabiha. What are you trying to portray? Chanchi tumanyisa ngo mchara ukamwanga saha shimekwa nargaho kandi ine kuba naturaho ahagwo kuba umushinja ko reto mukazi ashange ibyo biriho then abo mukazi azo munja zaragirana nebindi oyire hecho ushanga yamusigireho kumare myaka 23 amya aine myaka 23 aha 25 ndiyo ni nyebuzo go mchara kija yabahata okusieje myaka actually eje yahikama oyero yebuza konka neba bishango nene ngitamushija niyo shonga actually ko certain manche no basa kushanga ico cyo kugira ngo imyaka abirerabireho ubwo kwa kubaho na nempinduke mubireho ikibaza kunyizera kugira tkamwiho akano syo weno cyo tana kwanje no mebere mukega kushwera kugira ngo iwe no basa kushanga uriya na consuming information kugira ngo hati no manisa enju yanje inasigireho hati harimo ino nkebyo harimo entebe harimo bitanda harimo tibyo na kandi nabo kwa barimo mwavyo bakora umshana na clearingira kariye mbwene hati yuzeka okujango mushakazirga mutikuma isango banywani beka babe bargaho. Of course, and if anything na mukipinjira around otherwise akabe yargireho hafire kara abana bafire batyo kashango inemi yayo inembici konko mchara akaguma aho emkago yagume mu bumbatire ishezara na nyina zara barwaho nayo what are you trying to tell me psychology yabashija hari ikintu ekinteka yangu kigwire konka kiri umuhango. You see hari ibintu bibiri, what is wrong and what is right, what is right and what is good. Hari ekikuba kikire konka kitari kirungi mwenu arho umuhango washija nkibaza kwa kitari kirungi konka ubundi ko kiri takwenda rebe ibindi bintu bigeno misho takwenda ro mukazi nabaje yabatamwine mu nyoti nicezana ngo atenje yeshenyire because bizere bagishenya obagishenyira mugongo arho ni wajireho images do not lie bari bagambira bamwo shirumira araje ngutakumanyo gishenyire mwe ninyo gishenyire shi hati norengo ari cyata kwenda gamba bayine munyanya no kumuhamageza muhira amagezwa kugira ngo washenye bena dire ngo riya niwe yashenya really ataho norango ine bikuba bitarikira kuyaho nzakushara ubushoborozi omwanya ogwe nko kumeya yabitahamu babizemu kandi basoti njamakago nyuma ikonsa nazo always been every time mburika kushenyuka kashenyukana namaka abantu na social welfare na ekashenyuka aba bana uko mbaza kura batyo you see we shall get more violence ngwe firetiye bagwetyo babaza kuberyo batine hibahenderera then inabarukunu na nibicweke bindi atari ku James ne Saren Kampairia hatebe bintu bagume bahandlingeje amakagani gashenyuka kugira ngo bayatubashikiriza neco ncibasa ko konka mutashenya nabana abo kwa nonoshenya future nonoshenya ibindi bintu bingi so abebembeze everywhere cyane ko ndabaciye amenesi wana nabandi bafeyo kureba ngo amakati gashenyuka gona the social fabric ikiba kwita social fabric abana okubara kure ebyo byo bigumeho abana bakureje bize barikema abantu bo mugasho bana nagabo tugaru nagabo tugaru babone bagombeka ya atiga kubagaho garemere so nje to abantu gamba omwembezi ashemeye kubaroho dena kabumba bumba bandi wowe nka aroho Gideon Senyomo aine timu yayemerire nayo nindayi nabashija yokwatabuta Gideon already twine tukureba oba hato yemerire hi twanjurira hori otuhereze ntanda yakasheshaka
Mazira Nsenyumo Gideon iwo omurebe wa TV West olirota Vincent okubanza kamanze nkurusyeyo mperera olitembere nyonyi wewe kutetera timwa botetera pound na dollar nda kusima kirali ebiniza konja kuganira uko nanyi na kero field this cha Charlton na nakura ndakusibize nko kuwabuza ngunyemerire nkahi kankereze cyo cyane na mnongo omanye he nyina hinyemerire warebeka nyuma yanje Ejon Bus cyo kumayisangu ndi omu bus park aha omurembo Rambara echo ncho cyane Ejon Bus type company yendijo waetororoti ejiniyo bus park aha omurembo Rambara no manya ijija henyuma Minister Barambarga hare arjire omwanyogo yakoresha nga start zimwe akuba akashangamo abantu bari kwetombuita ngo abantu ne baterwa ubwo mu company emwe yija yemereza akachiko abonsho nga start zimwe na zimwe rizoba ijenu mawo na mnonga izuba ya nyumwe baze turebere umusoro yitu agacencyire bakwetombuita anshonga kasasiro techiwo mwanyogu akirimo kurwana n'ebindi kebyo erizane cyatoto mwanyogu kwenda kumanya mazima ekibiro nyumwe bazo kwihaburya bicere bigendo misho nari kato akiri bamwe omuryabo abarukoro mwanyogu batuganire bitu bus park yo yambarara eyemerire eta kwiha Misa Barambarga hare aruga omwanyogu nkamanje Olive TV skankwatira amazina gawe umurimo gwo rukora no kutwaza hamwe umuntu muhereze cyane ekiri bus park aho murembo Rambara mazina ni Issa Serwadda okurugwa mu company ya Tausi assistant manager Tausi Mbarara na nishaba mwikirize ku ngambo mu Ruganda nibasa kugamba mu Ruganda twebaza Minister Balamu okuva olunaku lwe yajja wano byonna ebyaliwo na buli kimu kyonna ekyatambula naye twongera okubuulira honorable oba minister ne government yonna okutwaliza awamu ne bannayuganda mwenna abatulaba ku mpewo za TV yaffe nnene TV West ne bannambalala bannaffe bonna betutambuza ne betukola nabo mu bus park tusaba kanso etutwala Mbalala City mufeeyo nnyo kubanga kino kye tukola oba kino kye mukola kinyigiriza bannambalala bannaffe okubanga temusalawo kwani mutuufu alina kubanga afuga bus park bannange entalo ze muwulidde mu bus park oba entalo ze muwulira mu bus park juzi twajja kufiirwa n'omwana wano mu bus park lwantalo lwa butasalawo ne bakeera ku makya kanso nebako abantu oba gurupu gyewadde nti mwe mufuga bus park naye nga buli lunaku tetuva ku kanso tetuva wala DC tetuva ku poliisi ebbaluwa zijja enejja kanso tubasaba musalewo kwani gwe muwadde bus park we mumukwasa bus park mujje mu bantu ba bus park mubabuulire nti okuva na leero fenga kanso bano betuwadde bus park be baba bakola ki be baba bagitwala fenna abasigadde abali mu bus park owa basi owa boda owa maduuka owa hoteli fenna tubeere nga tugoberera oyo ali mu ofiisi evuga bus park entalo bannange mu abatulaba bannambalala abatulaba eziri mu bus park si za mirimu butakolwa za nsolooza ya ssente eri mu bus park twagala okukibajjukiza nti kanso nga kanso yerina okubanga etwala bus park naye terina mulimu nagumu gwekola mu bus park ofiisi eri mu bus park yevunaanyizibwa ku kwera paaka yevunaanyizibwa ku kasasiro wa paaka yevunaanyizibwa ku security ya paaka kebere police post eri mu bus park yaleetebwamu aba ofiisi abakola ki abafuga bus park so tubasaba bannambalala mwenna abayisibwa obubi nga mutambulira mu paaka twenna tukwatise eddoboozi limu tubuulire kanso okuva Minister Balamu we yayimiriza olukiiko olwali lufuga paaka abali ebweru temumanyi kiri mu paaka abatembeeyi bonna be baali bakendeeza mu paaka naddala ab'ekiro abatambula ekiro mu kimanyi baasi zipaakinga wano abaana ne beeyiwa mu baasi n'ofaanana nti bali mu katale abantu bababbako ebyabwe abo abaana abayingira mu baasi ekiro kasasiro afuuse kasasiro ne wetwogerera wetudda wali emabega wali wetuyiwa kasasiro waffe emmoroka tezikyajja mujjawo kubanga tewali abasasula otubanga twogera katufune kino ekifaananyi namunonga bantakakyo mu Luganda tutambule mpolampola nga otunyumiza nga tulabe ekyo ekifaananyi kasasiro oyo yenna kati tuli mu nnaku nga 3 nga tebeeraawo kasasiro oyo
lwa nsonga nti abalina okuba nga babikola saawa zino woofiisi teriiwo, saawa zino woofiisi tekola, paaka bagitaddemu ekkubo ekitabaddeewo luli nti ababaddewo babadde bateeka ebyuma wansi balina okuba nga bayise ne babeera nga batambula ng'ekkubo we litambula. Naye kati omuntu era mugenda kuddamu kuwulira nti batomeredde omuntu mu baasi paaka, bodaboda zidduka emisinde, ab'emmoroka entono badduka emisinde. Tusaba batugogolere n'emyala egiri kumpi ne baasi paaka bagigogole, amazzi gatambule bulungi, ba street kid bafuuse ba street kid. So tubasaba tujje entalo z'okusolooza mu baasi paaka, tufeeyo nnyo ku buweereza bwa baasi paaka. Kanso tuuza enjuyi ebbiri ezirwana, mufube okulaba ng'abantu bano either bakwatagana bakolere wamu oba mubeeko gwe mugamba nti ono yagenda okutwala baasi paaka okuva na leero kigende mu general public. Okay. Enshonga neza paaka katungo ndicho mugambi na mwayo nje tuganirira enshonga za baasi paaka mwa mauru akuba ntukumanya musa mauru tumaya olyomori ya kachiko kane bani tamaure mwa moto ne nkolom baasi paaka ate ensonga eziriwo na muno no kujja tune buteeka abo kujja Mr. Bara mukuyizire ebintu byahindukamu norebe ekiri mu paaka kanso kutegeka paaka teine kyekutamu mu sente kureka management ya paaka niye kuteka mu sente kujja ntoyerera tuine basakiriko tuine abantu abakora umuryango byona tukastoringana na kamera zone zikureba mu paaka yona n'omuntu yona yanatamu basi ntubani tumureba mu office yitu. So ntusaba kanso erugeyo uko mwana kwiyagira turebeke twagaruka mu buteeka kureba abasabazi bitu batakubona abona. Umuntu asa kwebuza muhereze ekishani baasi paaka yambarra eine baasi zingayi netasi ya baasi zingayi na mnongo muhereze in terms of numbers turebe oburemezi bwo nibwingana kina mnonga twantugamba omushonga nkezi. For example nga group ine nka baasi igana 30 kandi tawose eri mu baasi nkankaga. So noreba bananeze zikuraba za perfect company osanga ine Okay, twagaruka kandi uko niko twaragayo tutyo iyo nisenyumo yatutwara umpaka njya wareba kamumbi wareba garbage nateba town Kasasiro umwanya gw'abantu kuruga hano ndakuza kampa ndakuza nkahi mwene ukagenda kuza kutemba basi ekinareba tinakikunda Kasasiro because bus park eri hagati ye town Kasasiro nkeriya bus park onashware because arobo kutamu bus ejo kagenda muna bantu batari baha na ngwamwe nikatuje nguje tukakimanyira ukasanga harimo abajungu hamiki atogwe naona yarga harire umoteri kuza kutemba bus kuza Kampala n'ahandi hati Kasasiro nkeriya mu town in the middle of a city gives a negative picture. And then neyoreka administration ya state ni administration ya paka ko butaba serious bw'abanyayuganda. Exactly. Yes, butaba serious bw'abanyayuganda, butaba serious bw'abebembezi ba Uganda, butaba serious bwa buri omwe twetorire abo kuba nanyenyenka nani manka Kasasiro nimbe mu town nkabe ni pressing ajo mwanya gumwe ringa ubu twantu tunanko mu butwara umushaho yawe orgaho teko mu Kasasiro yo mukadeni byaje gitwarana n'ibindi bene niteka ngo akabe ni birukango kuraka kugiya umyanya nkejo ri serious ri kwa nereta abantu batari bamwe na makuru gomanga katari gamwe na gamwe okubasa kwereka picture nonji ahabwa ihangariye Uganda na nemyanya etari yemwe nemwe. So ni njangu that is a sign of unseriousness. That is one. Two, oyiro kujanga garbage roho imwe mituma yanyu tarimo garbage bonka abantu already bine Kasasiro mituma yabo atuno ija kununtikira roteje y'ubuseri ngo bono giheheje yabutuni abonje ningamba nti na ninde burutaro ryagati ya these people manyiwe ryo wa global manyiwe ryo wa tausi manyabya gatorize nkahiyo bunyoni ni mutwara atinku mutwara ejo bakatere kitoma hagati yo kugira ngo mushabaze akayine kuza side ninga side oguyamwake bintu yabitwaroku oguyakwata mukono gugu na mutwaro ngasho musabazi wakana gamba because in this case kirabireho bakambuza mwisi bakambuza ico gamba bakambuza akazaho yabora kumanya. And I think I want to think ngo musabazi nayo ni choice
kuyonorera kuzakusimbura bo kwijo mbasi na maharukuza nana maharukuza mbasi paka yes so nebintu bimunonga nintekateka ngo eki tutakakitwara higuru munonga katugaruka abwebembezi bwa paka kuko obwebembezi bwa paka kanje nguri hansi y'obwebembezi bwa city ate hebyo nabukuza kukiraha city in administration meya na whatever bakabeni basitama bari ako kishani cyambara nje kuba nkifati kebe nebiki kasasiro umpaka paka agati ya city nikishwaza byo muwena ninteka yangu tukagize iki twakora okureba ngo twino bwembeza burunjo mbasipaka competition is not a problem baso kugire tongore bitakushana cyo kizuba ije mparana nico kizuba mparana neretwa kine basa kumarwa heta because variety has been okay kandi kindi we need that yo gabeje kizeta kurungwa hari inareba because tunagire ni ruke ko normally in a city like Mbarara chemegwa twine these dustbins abana mbazitwara bazikora scrap tukatabwine everywhere you could find those dustbins bushita konkati ne cyo kubasa kureba hati nje nakujangu ina wa serves rude garbage no mweri tutakagira umugejeri yaho muhanda I agree with you abo kuba waza nka Europe nkareza ranza imbirendi muntu nananyunya sweet oreba yabika kapapura ke hati ne hukata then aija akumara mindful ngo yakakwata nko mungaro ringa yakabika achika dustbin zuro ure yakatayo no imatoti eta eiguro tambuka mu igaruke iyo furikira nega butigwire mbenu ejo karche kabaza munonga mazuma cyari tere nko kujya ngo wanyunya sweet ngure akantu katambike san hard of konga kunuya no buri aho ore motoka ibicupa bya mize empty bottles nizikutera wanu utambura karugutu no rebe ibicupa nizitera abantu emkongoro yebyori nyonka naba president ebindi byana bibasa kunya batwire environment mazima mwe tukatere kitumipaka last enchendo gitira omuntu tekwenda mbabaza konkani kwe byemerire bityo ibintu by'abanyuganda hatu ateyire kasasiro metoma na nombwe bembezo bwito bo kugira nyewe nanka ni mukira mbene mangwe bechiri yaha amakuru ngagumza muri gasasana tushiriyo program ya CCM keda chikasha tunamkageze na mushayiti yo kwanza twaza kumura ukacho garuka twine mpapura za makuru jeri cyo butunji charity nyine mu Jules Vincent katugaruke otaka ferwe byo mu baprezi Okay, papura za makuru bukederi yaha amwenda the new vision twatungire tuzina zirimo amakuru geyizo bakashishaka Sitandikano rupapuro rwa Bukede orimi n'uruganda bajanto urutaro rwa Iran emeri z'Abongereza ne Bufaransa zituse Mombasa okununura akagoromoro indeba Ayatollah indeba President Trump bari aha eja kwa no manyamakuru agarukogaho ibintu biri international but of course kiri kuba kuriya cyaba kitabire controlled we also get affected here nabwo cyo n'inshonga nkoro kumanya
ebiro kufokwe niyo katandika kweteekateekera ahandi mbajanto omugaga wa Majanja Tents ekireka asengudde mukazi we mu bukambwe na naha babyongera mtu atwabireberaho akutandika story yitwakoreka umushija kurugoko amazire emyaka 23 yona yakusigireho wagezaho wayombeka wagira to wayonta hecho chenko ko wagira to wagyare kinyatso mu rubaju wagira to wagyara pasparama ukashanga compound yabonera wagura obutebe bibiri wabuto munju washomesa abana okwijeje yaje kushenyera ha mutwe byabyaza mu kituba kwetituma mukazi kumusiga akagaruka keyombeka mushija cyogo shitakwita bakamango kargaho konka byo nabiri mu rupapuro noja kwa norenshonga okuzitambuire nyona ni intebe byanje binatekateka konko rupapuro rwine amazima genyine okuronda kwa LC2 ebyabadde mu bitunde byenjawulo indaba bireta abantu abarembarwanagana niborekana mwenkumu. I don't know what happened exactly. Konko papuro rwa bukenda makuru rwine ombwijire ebya license zo kusubura omuchere byerarikiriza kucha beyi nabyo ntwenda kubireba kandi omuchere necyo kuriya cyango mwihangariti Uganda na mndonga nengeza abana bato bamba kundo omuchere okufa so ntwenda kureba ate beyi yatemba what will happen byena biryo Pass PLE holiday package wabukeda abana barache kuhumura kandi nabamwe bahumira if anything so ntwenda kureba package eji okuyakwasa kwera umwana owitu wa P6 na P7 so Pass PLE holiday package yabukede ermomo aha page ya kabiri basa ukuri kanjiro paproru omwana wawe bakoreche akwarije kwa natunga package zezi ryari urupapuro rurashobore ryari naza kuba harimo which subject umanye ngo mwana wawe at least no biyahumura yagumari updated mu nshongezi Obore Chris yari mogezi wa parliament nebande mukaga basindikidwa mu koti enkuru kimanyisa ngo ariyo mishoga baramuzi bari omukoti reba yo no isha kuba numanya bafireho na nebugenda omisho police kutababye bigezo ne babiguza amasomero nabo babakwata hamba kwatere kimwe akana ntatu bashomise ku mare myaka tumange mitwe yabo hine kirumu yogura kuri oguruka kuri ya ngo baguza examinations hato bano bihambaramo batere bushura kandi bahendere bigezo byo babukwasire. Yeah, that is one. Echa kabiri bakorera bunkenge. In case ya kama kashange ba mugurize tibyo byija automatically natekwa kugwa. Aha bukuba noba wamwegise ibya batashime kuba nayega. Page yasenga kanje gambe onabonywa ngumize mu. Ebyongeddo kutisa abavubuko kuwasa. Yeah, baraza bazadde lwe bafuko omuziziko abazire nitoto tekwasiremu abana babasa kurara batatasya na nokutahibwa kandi nyencha kare yihanga nchimanyisa ngo yaza hartezyo yabetina maka agagomere agemerira hamusinji ogorumwa bazire naruhanga agafa kubiduka ebyuma birino kuchusibwa ku motoka gefunya akabenje nabyo babireta kwa ndiyo rinyirukanga okenda nebyo muzano indeba hanu bagamba nti Maroons yekabire virevude mumaziga ga Owol nerumba anaganda makuru agakwata byemizano obuvune butade Arsenal wazibu kandi nsa kutandika empire ya Premier League tubetiyum friendlies nabwecho babi n'ubuvune cyanje mayisa they might start on a poor note. Omwana bwava mu academy abaraga wawe bwana bwo baburu kuri yantubwegeso mu academy na mnonge byemuzane mpira nebindi aija azankahi ibi byo nabyo mbapra rwa bukede bweruti bwerunabise encha ya rero rufune kusiringizira ko bizoka ejo yabere bukede na charity kandi yakusiya ubingi munonga no basa kongereraho tungo papuro. So the new vision 2022 headline jirangu URA extends EFRIS to real estate. Enkora EFRIS numujimanya kandi babongire kugira ngo utakakwaturwe nyuma okwe shoma the new vision obichengeje kandi utakasigara hero yecho. More bush war commanders to retire. Abantu bubahi abasurukare bakuru abakuza kuhumura mu mirimo y'amahe.
hati lisite yaha umurupapuro muzabishanga umurupapura urwetegereze tayebwa Czech Republic Speaker Explore Bwind National Park bari yaha nindeba barebe mpundu yakahondo kataka akabeka zirwa sigere yake tizina Thomas bitiwe yeah hati twino rusaro kubatuze nyamishwa kazina mazina ndino ryeto tyo mwe nabandi bamahune ryeto no he was given a chance kugira ngo akakazirwa bino yasigaye akabateze kandi abagenzire na speaker Thomas so nanyira rcerra no kujeta charite nanye nkajete ryanje mwimwe no it is kugira ngo hati kubakoze charite hati ndiyo twagenze convention kariyiciriza ngunuri nane ryo ndiyo turayiciriza so hati John Thomas kandi abataya isiwe Thomas okay tayebwa yeah End of vanilla in UPDF as more bushwalk commanders retire. Mr. Hanuya ndabashabe nyota nyinji munonga Jeno Katumba amara no mumuri yabo nabandi abo maziro bwenu bahereza ati baza kumura. Uganda starts trials for HIV prevention pill. Bitchart. HIV prevalence rate twirahigwa munonga kandi kimanywa hare. Mbarra bushenyishaka. Chizinda by Chizinda ya. Haro president yabuza Yoweri Museveni. Kukambara what could be the challenge? Mwenkiwe utambwire eserebas yuwa ko kuba noreba because izo nkareba twarengana na ubwo mwaro gwitu nguhugugura habajubi. Bagita nkahi this cost forgetting na masaide watora. Hariho mwaro ugugura habajubi ni tukagurengaho hati ntugukiza HIV prevalence actually karangara hati ninyebuza iyo notiga ngo niki cyahindukira mu bicoye kebi ejene center y'amahanga minji nagaraba hagarufite oroko bugasiga gajya gakwavuka basiga batayayira kandi abashije bakatsugomaka umpurire baza za Buganda baza zanka soko kwambara baha abamurija abakora bahano babinje hati mwene banga abakoretwa karangara yashaho arokujwa ati you see the behavior ya hamwaro tesheme kubanerengo hati twine Burundi twine mwaro twine Rwanda twine Tanzania nibasibira twine Congo twine bona nabarabata twena turabaha kandi batakagenzere mbamba urabine kika cyo kumanya mbarra imirieto ihire hecho no manyaha ni kigambo kugira ngo ankore nayo kambigambo ntwarana I think you have had that one when I think tumanya kwara kwa tumanya kwara kandi gira kwara ya nabahurira ngo twine abakazi barungi bine byemerero birungi bakuzireje banywira amate bahaga ngo nanaga yizuba so emera ngejo ne basakorana yaretera abantu binji barugokwe basibira kandi ireje namwe mbambaraga za Kampala still bija kunuya so I think it is a center somehow there is need for behavior change abo kuba emico yitu entwaza na nencheza mbwenu enkora yitu ninjire kinaka kwatena na ukuzanzara kwango kwakakoka kandi bamagaraga kutegeka bwe bitukuriya ne bitukunywa ashabantu batubire bakuriya nente tuzine ne sente tuzine so ntusigaza kimwe just mara we enyuma wabaga bakoze survey yayorekire ngo consumption ya biye murumbara the container zeze kutaha muka hatuka tujye mu rwa mukaga rwa katanu ngo rwo kubanza rwa kabiri nzubazuhire tracks and tracks of so mbenu anyway ninjira abantu barije and worije no tsigazo kusemerwa ngari ndegate yangu tugire kitwakora shwara abo kube nambeginera niwe nanuha bahabara itwe nk'abantu kumanyo shanko buze naje kutegeka amagara ganje kuvura kugira ngo getengo nicyo nagira ngo tugire kitwakora tinda kutegeka ngo ngatwe na hamwe twikiriza na buri yomaje cyakora burije to will control herself charity will control herself I will control myself. Chana mutere bukatubya parafini ko nkatariye cyo numuye. Actually HIV prevalence rate eje erhone yerarikiriza. Nyoni njango cyango control yakwasa kubaho no kugira ngo maybe tukoze se opira abo kuba buruho
tubanze twayechebeza wakuterana n'omuntu mbaze mwayechebeza ohurire kandi omukazi basa kugira omushijo omwe then imwe bashija mugume n'umwije umuka Numensa bakabura abantu kababuze. Tuba turi aho twandagarini. So wanavuga yasubira mu yagira ati bambarira nibo babuzire bunga mayambarira nera rikira. Anyway, haro nogize ngushana ntucebeza munonga. So tumanye binji ahabikwatirina no kutwemerire kucirori yo rundo kwaso kubata kucebeza. No matiyarte wanu uraguza munongo kazomusikani ukajirota. Hata nibakugira ngo ureba unitureba shana mwenka wanu ocebacebeza munonga za BP blood pressure ubundi basa kugira ngo hati yatemba tfaye munonga kuzoma amarwaro kucebeza so evyito manywa munonga kutira bari abantu bagwejegira ubundi byabo bijunzire nkito biti byazabeza hata ro kubaza kuba atakacebeza ahubwo pressure kunga jini hata ndakuchimanya kandi umura nagambira abandi ati nyikitingu kirya hati pressure yanje shana konke okuzayorera hati bakagira ngo yatemba ngushana manya hata gasoda sana hata ogogwe nari ko yararikirire so could it be the reason that we know much and we are so to a small percentage. Okay, the new vision ekina makuru minji munonga ebyabasirikara buza kumura bishanjaha World Bank inject 742.8 billion into Uganda exports manufacturing amakuru agagariyaha then nibagira ngo turn election win into wealth creation victory ogundu bamweta mire babiriye babalanda wena ajya nkore wasingira karuru hati chindure mu kutwakubasa gukora ubugiga utaza gumaho no gambira abantu bweno reba nyosha namanyanye n'abasingiri mu mwena Director Honorable Karoro Krut as mother hen may her soul continue to rest in peace kuna rechana ntachishwa ngo she's no more konkano mugamba ho byinji munonga first oil revenue support 2026-27 budget Bank of Uganda chief akasenta kuza kubanza ku rugo mu majuta nikiza kutwatira ho mu budget y'2026 2027 I hope this is good urasha majuta tugagamba tukaje kitwagareba ho ngatugasira I'm struggling to move on after divorce ngwa gambati so aliyaha biza kubishangaha then turugeza kwende rupapuro after divorce then why did he or she divorce kuriya kubibya birahaca hakiri why should she run for a struggle yeah and that shows that it is not easy by the one is a story y'umukazo umwe single mother ngo arya kagambira abana kajya taza tabingi no consoling ngo it is not easy mumchimanye utakafa guruka kuri yo kafano yuguruka yo but me I can drive my car is not about driving it is going beyond that wara mwene tinde yombechire it's not about owning a house it is beyond ketara mushija ne fuga kandi ubweta bamushija cyo cyonka hata arahabana abarkwetaga kurebe father figure in life hata yo bakawugira kure unkachi kabachuro akabarya so now hata abamwe be consoling ngo yonyine moto kanye ninyevuga ayiboteka ninza hundu kwenda aho nayendera orazambure byo orazambure yo tatoretera ukawo ino mushija ntari muka control you are right success beyond sight how Musime is changing lives through ICT. Zambia's presidential election to test Hichilema's economic record. Umshawa mwishuka hakayinde akazombijere bya Edgar Lungu ba conflicting amukache Edgar Lungu yafa Lungu akaja tuta hikarufu wanje mutanzika tinchenda mutamanyira Lungu akanga kasigaria hero ukokwe turukwendero mbyemzano the new vision it's a 650 million package ebyemzano papuro rugura sirinje 12 kandi rwakiro myanya yona ronde orukushashura 12 otunja makuru menji munonga global national international no mu sector zona neza kutunga amakurago twaza kuza omukahumuro ugaruka hansa kwa twine omujenyi witu kandi arije kwa natwara umushongezi kwatena n'ibyentasya na nishoza tari ndijo nibamweta na manya Bertram umuhangu muri ebyo kandi aje kwa natuganirira hakubike bihandiko by'emishuburo yawe ine business kane yanje
kaninye kumanya ukunda ageno kunda nyo naenda kuya mukashukara kaningihamu ahabwo nkeneye kwa nimbika ibihandiko bitari umwe na mwe na mnonga ibikwatira n'ibyo bishuburejo ngene katso mukahumuro nsabati mwakira program kiri yasisimuka utakargaho Okwenda kwanjira ombuhereza omubyemizano otaferwa program yakadirisa birirwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka nyine miliyoni igana ezo kwereza uwo murebi wa TV West. Yes, buri sande shaha ishatu nenda chikama kumyana nimba ningabe mitwaro bakumyaga atanu bo munyamugisha otaho mukazano ubwo rukuzanisa shiringi 20,000 zawe zoka buri sande shaha ishatu na chikama kumyana nimba ningabe mitwaro atanu wabana kuza mukazano imata star ibiri ishatu munana star ishatu star 10 hasha otaho mukazano emirunde yona kome kuzana niwe migishera yeyongere ko 20,000 zawe stere oziye mitwaro 50 na mutima waya se ngweno tarindaho terasta bibirashatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe ombere kwije juba Neka yandi byaru kuma nikumara Ugo mwana ndemeri dore ko mutwara konkore noza kushenya makagabando Imor hostan oshabire kanga omushinja tarampenzo rubaje aha nogwe muhame referendum murete abishemwe mutarwana Mazara wanje murungi no we no please Uzuna namushanga bakoresha bakuzuna Tata zaro mukunda Oine chiroto chokwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurgo mbahangu twegiteho aha program y'ebyogombechi ayituru ko bantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya hakwombeka innovations buri zobe nsineyitorora nsinembe bisya byingi so tugumante leta design zeshemeri tungo bahabuzi kurgo mbahangu rero manye bahama byo kuhangaza byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho yine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gombechi ne baberuho rwa mukaga shahe mwezo mwebasyo kandi byije bugaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwe otaferwa according to Tivest ni hinta tweno kwano jero misoka no fero kandi Tivest wakuletera kaza no komutano akaremwe byama byinshi na kusinga munongo mu family no manya kandi family yine byama buri member we nari mu family obeno cyane kandi yine byama bye bitkani masaba kusa kwetiza kusanga kana mwana ayaziro atakuma tikana simukana azaro maka amagiga ninga samarunji okusa kugena misino kolekana za kuza kumanya nti family ne yeyi enkozone ziriomu abachikandi yakurira kandi ahero biona nuza kumanya Tivest ni hinta family Tivest ni hinta mama no mwana
ubwo mucara ari kukira kuzarira hari pureshejo hino mutemo gw'abana ningasho mutemo gwo kugirenda ubwo mukumutera ujyo tumbwe niwe kugira puresho kweri noja kuzara amazara ashatu gonka ho tongeraho ubundi abashijo kunaramba tuje mu kutwara ubu watatwara ncimanyisa manyabiya ubundi omushija kayetegereza kucakubasa kubakiro well twine mutemo ko kantu jangu amagara negakira magana ati ubu wayenda kugira abana batano ninga munana burukuzara no bakutangira hihi okufa ati to kuranga no butiro ubunke omagara gawa abunkenke so nicuba kiri kirungi iwe nko muntu oyeringurizo mu ndomwe orebe nyowe nimbasa abana bakwingana ki yes burinda ni risky konka risky eshemeye kweri worthy mbwenu ubanza wachipima kuza kugira ki kugitekinga sincere wa waitize nk'abana bashatu batano ukareba ngo nomarwa nabo nicuba kiri kirungi abo kuba ko kuyimusa pressure umugenje enda yo kubanza ne ya kabiri kiri like it akatwaje no muntu myaka ya Nigeria imyaka 35 nahiguru chance ya pressure nabwo neyo nira mwa checking nachi yes so nituguma tukuhabura kwezi every month so nichimanyisa on the minimum oine no attending emirundi mwenda wabutandikire kare amezi mwenda gona buri kwezi oshemekwa nogira ki noija okuchebeza konka kutwa kupima tukashanga nka pressure yawe egerezo kweyongera kukira enyumaho nitubasa no kobwire obugufuho oshanga twakwanke sandemwe nari ibiri tugira ngo ugende okore scan turebe umwana ogo kwari turebe byo munda byo biri bita tukorane shagama turebo kweri twashanga bitakagizire shonga tukongera hendijo wiki so ntwantu wenda ngo tugezeho ngo mwana base kukura konka ni utakutira habo nkenke munonga so tuine kuchibalancing so ara possibility yo kujya umuntu yayo mu stage ya preeclampsia na eclampsia yabaho ngo mwana yakiza amezi 8 umwana nabasa kutambirwa na no mucara na watambirwa very good acho mwana w'emyezi 8 izo 36 weeks umwana ugwe naba in fact ntujya ngo mwana yarenza 34 weeks 34 weeks nemyezi enga ya 8 probably so esande ashatu nina umwana ugwe naba so titukaguma nitwongera obunkenke kugira ngo tugitegereze we sande ndijo esande ndijo echo cyo kutegereza esande emwe ibiri nitukikora omucara yari gwagati esande 26 tu ashatu nina obundi tukugezaho ngo kuyo kuba nahikirira esanda ashatu nina chance yo mwana kubaho ekaye yongera konka yagira titukweta severe preeclampsia na eclampsia titukufayo obo mwana naza kubaho batarabyo abo kuba amagaraganyina niga drama gine value okukireyo eyo mwana ahabo kuba nyina ine chance yo kugira abandi bana kandi nobundi aine habandi abaine kukuza so chance rinko yo nongira ngo cyabaho nkamanya ngo obwiro mwe pregnancy yanje nejirwa mu pressure numabasa kugira ngo yero kwija ninza kugezara kandi pressure tagarukire yes twataho prevention chance necendera munonga nari shina yaza kwija agenda yakuzire tukubasa umwana okumusavinga akabaho na nyina nawe akabaho abacyara abaturikize nashaba kutureba ntubashaba ninga tubahiga okureba ngo wagira enda reba ngo watayira amarwariro agarimwa abashaho abatendekirwe omubwire kandi bakugira ngo wagira pressure reka kutinira abo kwa bacyara bamwe kubagira ngo bagira pressure batina ngo ngo mbazwa pressure naza kugumira yongera kutemba ngo mbazwa pressure naza kugumira for life echo nechuba hikirira abashaho abatendekirwe babase kupima bakushobororere kandi babase kuhereza umubazi babase kuhereza umubazi otakagiro mu bunkenke bw'amani tujang prevention is better than cure so twamanya ngo in risk factors zo kwija kwimusa pressure tukweta preeclampsia eclampsia ntukushabangu owikirira bakugukare babase kukinjira otagira pressure kandi kaputaba bunkenke na namagara go mwana wawe
TV West nehinda chiricho butunji charity abwa program ya sisimuka kandi agashonshire cyakutwahika muna ko mjenyi witu omukugombe kwatina nebyentatsia omwami Bertram neja kwa natangaza hanshonga habwenchi omuntu ayine kwa nabihibika ebihandiko ebyemishuburo ye bweni mbanyine kwa nimbika byaryari bwene bya business eri kwingana ki mbone mbibike ndanye arukushubure ntura ngatemba nkashuma gashanganye neshirinje nkumisha to mwabazyo nanye nimba nyine kuba nimbika ebihandiko by'emishuburo yanje namanya Bertram bomjenye utwine dekayonjereho akweyanjura turebe ishongejo yenyine obona hakagira owakitandikiraho ingo wakira mu nshongeje twakwakira mwami debasha munonge we bare munongo mushiganisa wa program charity kandi nanabo kutureba mwena echo kubanza ninda kubanza kusima Vision Group na Munonga TV West na Radio West abo kuba omumogu mukuru mukombe kihanga n'umuntu mu muhango munonga economics tunemeche bakweta factors of production hazi tukuzetera factors of production chimasta to kubasa kurota zine twine mitaka twine mabakozi land labor capital intandukwa dina entrepreneurship ichinga shikweta managerial capabilities konkati tukongera mebintu bibiri ezin factors ibiri tukateka mu factor bakweta time kandi twayongera mu factor ndije bakweta information so Vision Group cyekora no kuhereza abantu information so timu icyo cha factor of production neje bakweta information numuchikora kurungi munonga anko kuyabagambira amazina de Bertram na amanya kandi ndio mutereki ahitendekero erikuru omuremboru eribakweta Bishop Stewart University nintendeka ebyentasya nangwa nebyembarira abajungu ebirebo abinjuru nyakwe rubateganisa ibakweta economics namwe nisima government ahubwo kuba kutandikira mu nasare hati nindeba abana babegesora ururimi rwabo arimo kwegora nyankore so government de yebare abuja ngo at least abantu bamanye ururimi rwabo mwe twaza hanshonga yeri izoba ebhandike bikwata aha mishuburo n'ekintu cyango munonga kandi ekimfuteka ngo abakutureba ningashi abakora business tushimwe kwa tucyetegereza tukamanya nabwo akitwine kubika ebhandiko bitu ebishuburo yoniye hakogamba mishuburo nobano manyisa cyaha gukuba ukahata nakubugana aha imbasa kureba nk'ikitabo cyawe cyo nchikunde andamrayika ona tokiyunguza ukasiga wakinguza ngakasente twatazo mishuburo mbe nukutuga yegora hano handika kashi no mushuburo nashi ati nimataguza mani banaguza kandi eso wakuzakinta cyo kwete mushuburo nebyo bintu byona ebyo umuntu ari ikora kugira ngo akiyamu akasenti I hamentasi but I think continuous continuous nabwo no kwa tungukwa kitari continuous wachikora ngo hemaka sente no mushuburo kwawe mbasa kwa ninguza amataka konkana gumara guzitaka marugundo obundo bwire bwinyi takagizeki atakaguze rindi taka so nchwa masango nabwo no mushuburo gwanje konkambo no kutuza hashonga yerizoba emshuburo turebero mu byo bufitwe turumu minister wa local government nangwa kwa bene abuza babakozi akubuza to bwa muhame bwa mushija burinkari uhame burinka cyantu masango muntu oshomuko ine cyandike kikugambaho na wano jote kintu ekikiri kiti ekikoreke ekyo niki kutukuza ha handiko byemishuburo yitu ntureba bintu byingi munonga ekyo kwanza tureba ha handiko bikwata ha business yawe ibintu byo kuba nokora ebyo kuba noguza ebyo kuba nokoramu tugakutureba aha handiko ebikwata ha byo kushohorezamu tukweta expenses no shohoreza nkahi so ne handiko byamani munonga tuka tureba aha handike bikwata aha binte byo ino business yawe ebyo ino muduka yawe one handike bikoreka noguze binyobwa noguze migati noguza shukari noguze umonyo tukweta stock nabwo twaka tureba abandike bikwata ha mabanja one handike bikwata aha bo kubanja nangwa nahaba kubanja ebyo bandike byo nobo byine kandi bandike bikwata aha abakozi ba kwa kwine maybe abakozi bakurenga haryo mwe no tyo kwekora mu business oyine bihandiko ebikwata abakozi
kandi bihandike bikwata ha taxes ingashe mishoro byo byine na nebindi wenu ebintu byone byo kwa noreba munokoro business yawe oshibe ko nebe handiko ahabwo kuba umubwire butari bwahare nibiza bikuyamba munonga ahabwe nti tusheme kubika ebhandiko bikwata mishuburo yitu nishaba ngo banzo twereho kace ko gamba ibiri kwata haba abakozi abo gukoresa abantu manyisa chimpandiki izina ryo mu kitabo ntogo nico utunje charite nakora nka accountant yes kandi ine imyaka 28 yes zo kumanyisa ikashati ati charite cyo kubanza tushangiye kureba umuntu cyo kwanza abinja bo kushanga binabakozi umuntu izati niyendo murumu nango ko kuba wagerezeho umujyo tinyereke bikwata hakoreke ndanga muntu konke ndanga muntu to kujimanya to te kumara no itago kumanya umuntu ogwe wanu akashomaho kware yashomireho akashomaki kware yashomire ki background yene ari hefumere kugira ngo kora abota kumanyaho kuruga to kumanyaho ori kandi to kumanya naho kuza so koko utakumanya umuntu ogwa harugire no wasa kushanga ogwo muntu akorireho organizations zinkitano zona bakumubinga ubwo bushuma so banzo yitegereze umuntu ogwo wundi yo ninkoze sa ebikumukwataho niki ahecha abajungu bakweta background check banzo manye cyo chondoze omanyara birenkahi obone kumuhereza umurumu yes so nikirungi kugira ngo omuntu wano mukoso manyewe ebhandikora byo shopano manya hinahora kozire chairman wawe noha chairman RC1 nekintu chairman munonga manye umuntu ogwo nana rugankahi omanyo waba inabazire abazire nubahi atwira umucyaro mwe nakorata ubanze cyetegereza nashoma dina cyo kiri important ninga utaza hachaki iso nachubanzo cyetegereza umuntu utazacaci nabo nabyo umuntu agumire by the way barangamba buru bwarangana baburu buke kungu umuntu ko nati naruhanga kuzacaca kure cyagambirwe eca handikirwe hinengere iki kumuyambaho kugira ngo aguma hamaramwa emburirire tefayona yes okay kare gumiza muri mbenu hati okuza ha kintu eco kubike bihandiko byitu bya business ni kituyamba ki ni tweraki eco kubanza nko kuna nabashoborire ko kota kumanyaho kuruga to kubasa kumanyaho ori to kubasa kumanyaho wahika kandi aho kuzaho tororanje kumanyaho kugira ati aho kuza mwe no kubika bihandiko nkuyamba kumanya yaba nokora amagoba mu business yawe ninga no tokora amagoba hako noza kubanza rebe enyumaho umukwezo kwire imbere ni inkorante ahabo ko bihandikire no manyo ko twire no kora no moko ko kuna nabagambe no manya stoka yawe no manye byo no muduka no manye byo kushohoreza mu umakozi nizingahi umizino water bills dinga show mizino shohoreza muzingahi umashanyarazi nizingahi so hati ahamuherwe bibyona kireta kumanya ni shohoza zingahi kandi ni intasi zikwingana ki so umanya yaba no kora magoba ningo takora ki utakora magoba ecya kabiri nikuyamba kugira ngo oplanning kurungi business yawe aho burashango n'ibintu muduka yawe konka hine kintu eki waguze ukateka muduka tino warakiguzireho ukabireta 10 bikiri 10 so koko no ebihandiko bikwata business yawe kuyamba ngo planning business yawe kurungi mwereke kubisisira musente kurike kushisha esente umubinte bitakutambura nangwe mwana ojo toshanga nangwe bakutureba na wamaragure kintu no wagura soda katugire deba ha expire date ibintu bacabwire ko kabindi no shanga yamazire konka ko kumara uko kumbota rebe expire date chetera umwe wabona complications ahamagara gawe aho kuba abakugu ningasha batendeki batweta health nutritionists mbacebere byo kugiye bajya ngo ekintece kwanci marobwi omwaka gumwe so hati uko kukinywera habwire bwo mwaka gumwe neceka ubundo shanga wagira kuremererwa mu nda yawe bacagire mu ruhumbo rukwa affecting shanga wari bwo mu nda ninga wijuro mu nda ahabo kugira ngo
ekintu ekyo kibe cyarengiza obwire bwacyo mbwindi yo nko mushubuzi ninga kiyo nko wa business waba ine bintu byawe guma no checking ibintu byawe orebe expire date y'ibintu byanje nibiha ebintu byanje bikugenda munonga nibiha ebyo byo wateka mamani deka kuteka mani omu bintu ebyo ebitakugenda ugure kintu kiguma muduka kumara amezi mukaga tiye kiwagurizeho koko no nebihandikwe bikwata mishuburo yawe kikuretere bintu ebyo kubyihamu ecyakashatu nikituyamba kumanya expenses wabo nebihandikwa no manya nishohoreza nkahi nisho ekutware sente nyingi niki manya ine bintu ebyo kushanga nibitware sente nche kana nibikutware sente nyingi so koko no reba bihandiko byawe ebikwata business yawe omanya nebyo ra avoiding hinebyo ra shange nibitware sente zawe kandi bitine mugasho hate byo no banzo bihamu he ubanzo cyo tate kancendezeho ahabwo kuba ahamerwa byona business ntuna tureba magoba namazo ntuna ko no kora business ari tweta costs azo mu costs so much image tweta explicit costs na implicit costs so explicit costs ntuna costs zo kushanga abakozi nishoza zingahi ebinishoza bikwingaraki anishashura zingahi rent ni zingahi amashanyarazi ni zingahi amizi ni zingahi hatezo zono zibara then tunesi tweta implicit costs hatezo nesi tweta for instance tunemu n'abandi ya business tukumasa mwisho kwa ni kora business yonga hinekinde kinaferwa so nabyo byoshe kwano banzo kavara kamangu hati obunsta mahaduka maybe nkabe nabanikora kandi akarumu maybe nkabe nabanimpinga nacho kintahiza kamwetwarira yishomero kandi namho wabo yes ngumwana wanje kamwetwarira yishomero konka tukubanyo kuyagenda kuko ryo no kanga kugiye kuza business yawe munezo tuzeta implicit costs so kuko no nebihandike bikwata oba no manya amuherwa byona ejo business yo kora nayo kushashuri wano baraha muherwa go kwezi iwotaka baraha eshohoza utabara ukabara ntase yonka ukabara hafize yo kuyo mu business yawe na niwo wenka barotata business ejinyine hame mitoro 20 buri kwezi ezo nezawe ite cyakinde cywakobe noferwa kuri ya ite cywakobe noferwa kuri ya hati niwe shashure aho uko ryo mukozi wa business ejo namazima what if you were employing another person ngasho ono muntu ndijo wo kugira ki wo ku employing so nchwantu masango ukabe no mushashura kandi wabwa cyo takweshashura nango ndijo no shangari ya business enjare mwita ayo na kwa sente ko kaboja ngo ine fees aineki nango na shashura mukozi wakoze saho konka wenshara nemwita narwara arsas aha reka kwebonabonesa niwe shashure konkecho cyona noza kukibasa washanga ngo ine bihandiko ebikwata ha business yawe kandi no manyo kwekora no mo kwekutambura no manya expenses ecyakana koko ine bihandiko kozo ine kwa no mushashura zinga kugirira uko rukutase kitageze no shanga no guzana kabuzo mukakushashura abakozi kashi no shanga ibintu byafire byone koko ine bihandike bikwataho nko kuna nabagame turebo muri ko government minsa baramu akuchondozi konko chemera wajo ati nankana nteganisa akubuza do you have evidence no mushija eskweka munakatwe na kuryanga tansa itakari yawe nangwa bamwe bare smart unijo benore yaje ati nyine baruha njina aje tumugindetere agirebamo icyo ncwancu basangu abo proof yona hati no bokona ukora business ubo gira katabo kawe ujya katabo kawe akaba umuntu yakutwara ikintu no nakaniza kwijo wawe kuyayo shukari kugitwara hibanje tekaho izina urandikeho yatwara ki shiringi zingahi yampaho zingahi hasigayo zingahi assigning baranza ine kudireta ryari ati signing no kusigningira haza ahabo ko abakutureba ko pota kozirecho chate nimbasa kwandi munywani wawe necha mazima konka kwandi yo ninjo wawe kugiye kini hayo hatoshanga ngo hine kimigiri konka bante mitima te kugira ki
yo kushana nango mwe amaba esente sterine y'abanywani bingi so kuko handikire nayo nene ndobura ko niza kuza kwewa oshkanya ta ntaza konka munywani wanje ntate bintu bikahinduka ntimbwe ni Justin Sayingira aha kujana ngwe ninyishwe biwatwara iyo nko mushuzo kikore nyese kwa kwijaha ate bire bitwina abantu umuntu nureje ati nyoni nyebwa okwegwa kubiro kwebwa atoka chimpereza byari abantu ate bintu bindukire ubumwana buhenda bugize ki bufiri kwaka kokubone cyane ko kikwereka ngo Betfram akatwara shinteki akatwara kilo 2 za shukari ebirebi kandi yasayininga nene namba ya Yesu otakatina kugira ngo hati ngo waza kubakare hapana je ni business yawe no kuyaka sente kawe twagambe cyo naranze wabasi waka bana bona business aho ko rya street twatandika shayitano twahiza shamukaga kashubono gwe no jano no banzo mushashura manya inoti yakwanza umushashura kubangwe shati wono jangwe kota mushashura mwe naza kukingira no mu room yakona ni business yo nabona ojano ogenda noruga yo gweta bine na leadership oja tibine leadership yo timne baba usa staff tero waruka bukabe bizibu I get you right so sure abakutureba wawe ni business yawe gire cyandiko cyawe umanye abunkubanjana bahi bakabutwara ki assigning yata signing yo muna kwihindukana kada umwana wawe kanta kwishika ati nango mwe niyo chetera uwaye birwe notachishikara nakurwa nyine banyabantu binebizu byinshi charity indeed abantu binebizu na arya fizi manya yaferwa manya inembaga manya ineki umukazari na mujuma bishora urabugina umuntu mukashesho kamura museka kwesiza kandi urukurarinka ningo kaza haduka aho umuntu gume 12 nkikumene nawe nkizana bashanga abakazi babiri bayana bakazi bakabari yo mu mbozi babya kuganira kurungi munonga naikaho nabuza natahamu nabuza mukama wedu kejarinka of course nakatamunano kingo rugiro karwibire bo bastama hari ariyo mu mboze yabuziri ariyo mu mboze yabuziri namara keda kikati no kwije nabuza nti niwo mukama weje duka yambuza tunondebo garuko buza kasha tuyoka natahamu duka yawe huna nangwa tuwandeba kati no wandeba so abantu babine bizubyinja yo namutebeza okumushija rukumutaganisa okumwana abuzire fizi so konka ko sote ni nkubanja tinchi biju nata kibijka nangwa ni otochima ngurino ukubanja ni wine business to kugira so hata muhira wayeberwe konka ko kubayire ineshitabo kabeno banora bamu kuyamba Betfram mukabwiriza shukari otinka amashukari icyaka kaga yashashura he cyishatu mwene kubishato cyiza omuntu natine rwe kwaso yona utijarebe kani wahandikira tukaniwe ekitecho nkuyamba munonga hatkankweze cyo kureberaho charity umuntu nayemera nango ushagashana in business angwa mamba kutaba kubitwara mu for granted ajya tinyo ni manya business yanje atimwe tingwe tago abari bateba inori najata ati business yanje atonashika ni makutanchiraho namajani kwikamuheruka nimbirebo kanimbimanye echani ko ninyetage cyaci apana ejo nesho be mbuzikanye maganana embuzikanye maganana kaninzimanya mweshi maganana yono mangwe mbuzi 20 nizibasa kuzari ijoba ninge mwe bureyo imbuzi maganana noza kuzibara amabara kanagenda kushana iwe noza kuzimanya cyo tine stock nango tine namba yazo kamo 30 embuzire number 1 number 2 number 3 utastagingi so kokwe ne handiko washanga mu courses tagged A1 A20 ukashanga mu B cyangwa baseje mbuzi yawe exact so kikwetera kumanya ekinte kirye cyawe so abakutureba kokwe ne handike byo mazima nibikuyamba kiretera kumanya aho kushohoreza sente zawe naho utakushohoreza aha mhercho kiretera ku atundebe business zezimwe te kumarana ngo na the first birthday omwaka tugeze atebirebi omuntu ko kwano erenda room yo gukora business cyate bintu kabigumire omuntu nakugira ati ninyenda mezi mukaga banzo shashwa mezanga hi amezi mukaga tukuramuza ago banzo kashashura amezi mukaga tukatandikire kora hati cyo ntishobora no cyandika kiteko mutweta fixed costs
na variable costs hawo costs zo kumitinga nango takatandikire kora konka oyinobo ebandiko byazo nango nubo kwano yembika kizimbe cyawe ubino mango that is a fixed cost waba wano shashura rent ni fixed cost nango ino nobo kwetaga kwanza wateka mama dara ibyo bintu byora bazogireki ubihandike ubino mango ahamero bwo kutandika kora ahise tweta payback period esente zawe zo atiri muzo zakurga muri ryari izo atandikana iseni zakurga muri ryari konka kandi ukagumiza muno nogenda kurungi business yawe netunguka so estwiza tukareba nchibaho ko kotine bihandiko ushanga ngo rent yaberye emitwaro 30 ushashura amezi mukaga ejo ni miliyoni 1.8 charto ine business ya miliyoni mukaga konka miliyoni 1.8 ejo yagenzire tunazo mu mashanyarazi tunazo mu madara ibindi byona hatoshanga ngo tenkanise miliyoni zawe nkina konka ko kutazandike kumanya nizinga hezo ine zo showize noza kushanga wakoresha bamergo kwezo no kwimko mukasheshe oteke mu transport yari kumuri kuzamuru maybe nangwa norara hi otamaka boda car kunyi ochika business waiko uriya katogo bakakuretera uriya katogo katujya nango uri economist nkanye no manya kubarira kare wariya katogo kenkumishata zabe nkumina obuzabe nkumina nangwa oyinaho airtime akubano umutwe in business no takubano communicating n'abandi to airtime yari kumi nangwa economist data twohoreze bitresrebye dera turango motiza aha TikTok of course wano chikosa business yawe eboniri konka woriya data beno mongo beno uriya capital yawe zashoreze so zabe 15 aharanki wagaruka wariye 15 gwabo umutwaro wazire kuzigenda nangwa hizana kamunywano wawe ayo narra wamuheze kintu kibanja cyashiringe 10 torushwa ya nakuzireta abamwe mbatorabaho bakuronde bindi afutayiraho ayibana bubiri ubugurura soda hato mwabaziyo niyoga ko kwatamezinde atoshanga ngo katujye nguzaba emitware umutogumwe necweka ezwashohoza na umutogumwe necweka oshanga ngo ibintu waguza umudro yawe noreba memitwaro mukaga noreba memitwaro mukaga ureba ine sente nyingi nazimanza zabamo reka sente de washanga kamwe 15 12 10 umutwaro cyatunura ka sente kije otandika kwa otatu nawe je mitwaro mukaga otyamuhergo kwezi niza kwa nyine miliyoni 1.8 obara konko wabara miliyoni 1.8 tuwa mangwa mitwaro eje mukaga ebinte biwaguza be ukabigura shinje mitware 5 ukabigura mitware 5 hati nyine mitwaro mukaga hato nyine mitwaro mukaga kandi wariya gumwe necweka nataha karum capital kashwata kana kushare at the end of the day nyine mungaresheje bire byonate nabiha iyo noreba ko ndo mungaro konka tuwabandika so waguze bye mitwaro mukaga capital yawe ne mitware 5 wariyo mutwaro gumunecwe kaburi izoba ejo ne mitwaro 5 konka magoba gawe ne mitwaro 30 so kuna gabro mpandikire ndeste denka kigure mitwaro mushanje hata nakiguze mitwaro mushanje neceka konka nariyo mutwaro yes ndiyo ningu ryo mutwaro kamanye ngo niza kutaha capital ukabona umuntu utaha mu capital nangwa ubanza umanye FTTI shukari biha deno boyine na daily records handike ebiro byo kwezi hinaba kuchikora bunkwe nakusima noreba umuntu ko kuzo muduka yewe wagisha wagura ahandikaho barimo bakutureba inabo kubikora ne kintu kirungi munonga so ahandika ebitabo shukari ochitwa shukari 2 kilograms hatogo no munyabwenge ebiyaguzi izoba ahamera totoringa abana matshukari naguza kilo mukaga so aha kilo mukaga ningo bahushinje 13 yes hate cyo kimuyamba kumangwa shukari yakome 13 aha bitabo yagobezi aha monyo yagobezi aha mandazi yagobezi aha migate yagobezi mbwe n'amagoba nemitware 2 so ubwibye mitware bikibankirete kibankimanyisa ngo umbyara be nakora byona umukuspeninga kwe abeke yafuru na munywani wawe yija naza kujata ati mpereze kintu cye mitware 2 ati mazima dukubi
wota kumesiga kurungi muno menga amagabo na yagatwara amagabo na yagatwara ecyo kwasa ngo wasi wastamira busha abanyakora bajya ngo wajya mu rukaya ngo kwitaki injoka warizira mu nka kwita hi warujya mu nko kwita injoka ngo noza Kampala emutwa yakomeza rukaya mwene ine kutambura so beno mangu at the end of the day amwe tureba naguze bintu nayongera mu business a business should expand on its own deba business nekura neyekurisa nango rebe no mwanya gwafunda utanike kurundo umwanya gundi echo nchwanchu masanga business yawe hinekeri ne gashira twine omwami namanya Bertram mahangu ombukwatenana ebyembarira intasianishoza kanturi yakureba ibhandiko okubike ibhandiko by'emishuburo yawe yahereze kutworeka ha nebihe bitabe ne kuba no handikamu ebikubambyo bigamba harichi kandi kikatwera twaza kuzomuka homuro gace tsakwantu akira utuma ngo bashoboze kuturahana ticeyo nyenda ngo atumanyise naba nimpandike bitabebi ninjenderwaho ki ezinkutekwa kwishikiriza kugira ngo manya ngo kinahandika cyakora cyahama na hadire cyahindukaho misho njija kundetera namanyejeje ko ikinahandikire ngo cyandugiramu eco mugasho program kiri ya Sisimuka ndicho tunji charity kazomuka ho maraka netugaruka twegiteho aha programu yareba hindijire ahiturwa bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe nabenire bantu kandi tegateka ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zezina benyine mukanamba wana ekeri yo kujya mu shwe bo musheija okutina hanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba rungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yayoruga. Yakuterro. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kuruno ugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ku abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte barabiremo kandi nubababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferi zoba abandebire baryagamba ki reba hindijire nebereho bursande shahi naze kiro aha TV West Honga otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigezi Universal Actors nokora cha nokora se burka einebizibu kongashi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi betu obwatuma mutabano wawo ngwashisha future yabangi iyo ko maro tasisi wanje iyo maro tasisi yakureshana sasa ninga okuna kore niyo kona kuswa tokare bagara twina bakazi babiri mimi nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuri mbutebe abandi bina bakazi munani
barya baterekine nyonyine tubiri kushorya bonotera ndu owakuchororu nugwo muzano ogwotashemeye kuba noferwa ahabwo kuba nugutwegesa binji nugubagoroho rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabasyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomizo mwabasyo inyi nikakutumira ngo cyacora mwana iyo mbwe niko kwakira muzana bakaba kumera ngo mutwege tenkaruka hano yantino ko mwana ninga kwenyene kurwo mu Misiri hamwe no mu Marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cona kurwo mbahinje nabarisa wabo hingire na mnonga koko aboko kwa nyoni ndiye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakanguburwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habwo ntuje kwa tukuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera mutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukor kwenda kwega ojere chinta cyuwayongeraho ecyuwayeganiwe katasya kasente okabisa hweka yawe uriyo mwana izaha yebuza kantumangu kabeje nibazibyaro mu kisharara kanda hakaharoho kabeje mu mbuga awinako harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hato no rwo rugendo kandi ndebere etasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi uyiha mu cyango kurigera uko warebera uhinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kwa abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone yihanga ryitu mwene rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero otaza muka yawe okitirwa ngo busasene naku okarimbagirwa omwanya go kushemererwa okashekoka kunkomoka omusano muko wanje kurga omba ankore actors nugutu yawe cyubaro otaferwa muzanogu rwa kashatu no rwa kana shahe mwezo mwabazyo kandi nugwija garuka mu rwa kashatu no rwa kana shaha mwenda neshicweka zo mwebazyo kama sasure kandi ninga chikoraga kechi kukicyambaho kurukayo myano wito mukahumurako program kiri yasisimuka njere cyo butunji charity omuhereza twino mjenyi wito na Manya Bertram omukugu ombyembarira kandi turi yahanshonga yo kugira ngo okubike bihandiko by'emishuburo yawe nubwo akubagumwe nubwo akwebere nubwo kwango birunduga mu mwaka ibyo natwara ngo ine kuba no bihandika kurekananye nango atereze ngenderwaho for example menshi nyine kinyine kwishikiriza umukwandike bitabo byanje kugira ngo bihendere bibire byogwo mugasho ogwo yaba natugambira hine kinakubasa kubanta kozero mukwandike bi ashaya muheru shange style nekina ningendero mu kubihandika kitahikirira engenderwaho zo zikabaziriziha echo tine kwa no missing umukwandike bihandiko byawe yebare munonga charity mwe naba kutureba ubu nabe ni kwa twatiniye umushijo witu umushija akana nyomarwa kuyargira ya rugane cyane wanyunga okay it's okay so hati yakera aine hangover yakwate cya bitano cyiyakite ko munshaho so kuyabira yo nagenda icya bitano cya mubandi zo mishesha yekefu mukiri yego bambe cyataranga yakitorotora kuyakira muduka yamaza yakikwata yari yerindazi kuyamazire yashaba umwonyo kuzakota umushaho ateshina yiba mweno gwa keyiba
mwena bakutureba Gashanga cya bitano cyo cyagenzire kuko bamhiro monyo bambori ya kaine sasi bambe yashasha yamuhereza umunyo mbyete tunoza kuzireta mwene ngenderwaho yebihandiko neha byemishuburo yitu ecyo kubanza tunechi tweta athlete information wabano otakaye ibankogo mushiro n'abagambiro wayeyibire handike kinte kiricho omengu ekinte kincho naguzire kandi kachigure sentezi transport nkateka meze ni age murutaka exaggeratinga kashinari nyenda munywano wanje Bertram yabantayayire cyaba hakatomere kitabo cyanje yanarebo mbizina cyanje cyate kwa kuba nazashoba muhereza $8,000,000 tumbe bampire cyago ecyatano hari ampaho ezina handikezi balance mpandikeji ngando kumumunda muriya utineze cyatano nango tukize kubireba ko kuzo umuduka no zagure simu abantu bina magezi charite abashubuzi hati bina magezi nakwihira ekitabo ati bazorebe kwenyine tekino ataha njiguze mitoro 40 aha najiguze mitwaro 45 ati niye bay ati mwe niwo nagikwera mitwaro 38 kumba muri yanayereke bishobora kwenda ngo nayereke bishobora kwenda ngo ntibiye bigireki bigende konka ekinkwenda kubahamiza umwe no basa kugira torebe ngo umwako go kwanza gwahwa nango no gwa kabiri gwahwa konko yacuba so customer wowe kan king there is what we call consumer sovereignty customer ne kintu chamani umuntu nandi yo nizagura najya ngo tiko nakurenga hwaho nimata ko nakurenga mbeno nabuto bentu ndakora magoba twine kumakinga sure nabwo twamwatwine obwesgwa umuntu atakija narwa aho ekeshongo echo Geoffrey atya kugira ngo oba mwene umuntu kushangana rwa ruhorobero Geoffrey bingana oba ruhorobero bane yaka itinki manya hera abakufere bamutankwata kumbi nawe remito tushobera karemi ati mwene ruhorobero umuntu yaga ruhorobero bambe yija naenda kasimu hati wa kasimu bambe twene mu bwishe mwe bwo no muriwe akasimu nake mitwaro 20 wakamuguze mitwaro 9 arebe inte kwijo kashanga ebintu byawe byafa ahabwe cyo wakora so no butobentu n'amagoba konkati bye muno bwesigwa tureke kwenda kwiba abantu tukabamaraho so ecyo kwanza twareba accurate information ntureba ahari trust ningashwe obwesigwa kushanga umuntu oyino bwesigwa omibandike byo byorabe nokora gira mo bwesigwa abantu mwe yaha amagoba agokureba ngo business yawe nezagumza munetamboro misho noza kwesha shonko kutwatwagambire nangwa rent noza kugishashura n'abana bawe tubarastame niwe turarebke kubi konka kandi otakarengesereza kikahendera kiretire business yawe go mu buzima yes echa kandi ntureba aha confidentiality ebandiko byawe byo kuhandika ko kubandika ubuteka nkahi noza kushanga ngo abamo yameza nango mwe tuyine kugira ngo oyine kichonga nko muntu we naco cyo kureba nabo ko inendanga muntu noja mu duplicate ushango ne ka duplicate kawe umutambara nako original yawe gishere ko gibika because nyerize kuyamba haje cyabaho wanagendanga mutoshanga habo buzubu so giraho kope y'ebintu byawe ebyoguza giraho ayiwa bibika gira ka file kawe so nacyo nicyo kiye kintu cyamani munonga utakabiteka ukabyanikaho kandi umuntu akiza yabitwara ukarugira mu rukayengo kutwantugamba giraho okuwabika je bintu byawe kandi echa kandi ningashe cyamuheru nabandi batakamaraga bishoma nabandi batakamaraga bishoma kashi nambwe kwa kumara kubishoma okay akwa tweta competition niza nkashomaje ebintu ngabireba je okay so ni byebi niwe umuntu namanya cyo ko kutambura kwenyine amanye ne sente zo yino mushaho no mama nyangu cyari tobwaye banka ayina mabanjo wanaka azo ntiba kitabonire yakwa to posta kubohandikire Bertram ayina mabanja gemitwaro 9
hata ukabyoreka batahi bawe abishemu shongezo nzazi neguma confidential apa izo nzazi confidential ni anyato no ntana no public so jana shitweta confidentiality umibandiko byawe obike kurungi asikazeda chikemwe sebo mwenu echaha mweru ninga shi twendera program yitu no kubagambira kugira ngo abakutureba umuti tukuza hacha business chonka hapo nangwa ino muntu yo natureba takora business konkana wene kwega kubike bihandiko byeye umuntu no mubuzo mu byo hati endanga muntu yawe naza kwigura account naronde ndanga muntu ebura azo muje nagiye torora endanga muntu negira ki nebura kana ngo umwe hinaheri konkata kumanya hagitire ninga no kuri yaroni ya business nkeje ninga roza kuri yaroni topo ryo wa business wateka ibihandiko byawe birungi na naba banka babireba nkwini sure this is the accurate information tabakwiza kushishira bwiri koka wabokoze shuba o exaggeratingire nabwo nibizakudawutinga umuntu nareba business yawe ko kwingana areba ngo wamubiha we mureke tugira amazima business zitu kiretere n'abantu kutuyamba kandi nityo kugira hitwahika twenda tendereraho nityo kusibira shora abakutureba na munonga ba Bishop Stewart University tinkaruga hantaga mbere yahinkora shore nimba nabarya muzama yakwa no bankoze kindi no bantende kire kana yikatana kafutende kabandi bagambe ho bagambo shore ninda musya ba Bishop Stewart University bona bakutureba kandi nangwa tumukiye tuyo tukoremera mu ya government kandi tinkwebwa kandi kuramusiyona ngo of course ina no mukazi wanja shino ina nugaha kandi muzatona shina ngo to bamwita Caroline Nahura kandi nakora na Power Bank mwebare munonga wabari munonga yogmanitwa wa program eji ya sisimuka kandi umjenyi witu Bertram namanya nuko yatereza atyo okwetegerezana no kucenjuka bikwatena na okubike bihandiko byemishoboro yawe obana gumwe obana ebiri obana minji obana mice acurase confidentiality byona na bichenga twahenderera twakwakira bitsinsino umukashoshere cyakarukurataho guma ha program eji ya sisimuka Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities, and social sciences.
ekyo kiggwa kale katunuka kutemya mbali nchihuse kale tikala